На што се должи овој оптимизам во редовите на фудбалската екипа на Победа? Прашање за првиот човек на стручниот штаб на тренерот Мома Илич. Вие добродојдовте во Прилеп, стартувате со Пелистер. Da. Како ќе биде? Pa čuli ste komentare i mišljenja igrača. Ja se nadam da smo do sad sve ono što smo planirali u radu ostvarili. Utakmice koje smo igrali dale su određen rezultat i ja sam dobio određene mišljenje o mogućnostima potencijala igrača. Verujem u ovaj kvalitet igrača i nadam se da ćemo, bez obzira što imaju određenu prednost i Pelist ili Bregalnica, nadam se da ćemo na kraju ipak biti mi prvi i da se vratimo u drugu saveznu ligu, gde lično smatram da je mesto i Pobede, a normalno i Bregalnice i Pelistera. Međutim, samo jedan tim mora da ide. Да. Вие сте во Прилеп месец и половина. Какви се вашите први печатоци за фудбалот во овој град? Кој, да повторам оно што е познато на нашата фудбалска јавност, е еден од нашите најсилни фудбалски центри, мислам, во Републиката? Ja bih ovo proširio s tim što mislim da je Prilep izuzetno interesantan grad za fudbal, čak možda i na jugoslovenskom nivou. Međutim, nadam se da će uslovi koji su trenutno, kada je u pitanju trenažni proces, praktično ih nema, osim objekta za igranje utakmica prvenstvenih, nadam se da će grad konačno učiniti sve da možda u toku ovog leta Prilep dobije 2 terena i da upravo sa tim terenima počne jednu invaziju na viši rang takmičenja, to je druga liga, a možda za par godina i na možda tu prvu B ili prvu.